Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Siyabonga abathandekayo uThixo wamazulu osigcinileyo wasibekezelela kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilayo. Ngatsho bathandekayo ngathi mina ayisikho kuhlakanipha kwethu lokulunga kwethu ukuze siphile kuze kube lamuhla. Hayi thina bathandekayo sibabi, akulanto enhle ngathi, sonakele, akulanto encomekayo kithi. Kodwa uThixo uyavuma siphile ngenxa yomhlatshelo kaJesu, icebo losindiso, ukuze sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Ngatsho ngathi mina ithuba esilinikezwayo elokuphila ayisilo lokuthi siphile sibe lezinto esifisa ukuba lazo, ayisilo lokuthi sibe lempahla eningi emhlabeni, sibe lezindlu ezinhle, lemoto ezinhle, lakho konke esifisa ukuba lakho. Lokho konke kuhle ukuthi sibe lakho, kodwa ke injongo yokuthi siphile ngeyokuthi sisindiseke umusa ungakavalwa, ngeyokuthi sibe lempilo engunaphakade, sibe lempilo engapheliyo esendodaneni kaNkulunkulu, ekuJesu icebo losindiso. Omunye umhlabeleli waze wahlabelela wathi yena kusiza ntoni na ukuthi nxa ususebenzile waba lakho konke kodwa ekugcineni ubusulahlekelwa yikuphila kwakho. UJesu wathi yethena kuza kumsizana umuntu ukuthi azuze umhlaba wonke kodwa ekugcineni alahlekelwe yikuphila kwakhe. Ingabe umuntu anganikani ibe yinhlawulo yokuphila kwakhe na? Ngamanye amazwi bathandekayo, kuyakusizana ukuthi iZimbabwe le ibe ngeyakho, iSouth Africa ibe ngeyakho, amakhampani akhonapho abe ngawakho, imali ibuzwe kuwe, kodwa ekugcineni kwakho konke ube yikudla komlilo, ungatholakali embusweni kaNkulunkulu, ulahlwe ekugcineni. Kuyabe kuza kukusizane na? So kuhle ukuthi lanxa ufundile, usebenza kahle, usebenza imisebenzi elemali, uphila impilo engcono emhlabeni, kodwa ungashoti usindiso, ungashoti impilo engapheliyo etholakala kuphela kuJesu ngokukholwa. So bathandekayo, lona leli thuba kasilisebenziseni sibe lempilo engapheliyo etholakala kuJesu. Siyabonga bathandekayo, sizangena elizwini lethu lanamhlanje. Si-introduce itopic entsha esiza kugijima kuyo insuku eziningi. Siza kugijima ngaphansi kwayo okwensuku eziningi. Itopic yethu ithi yona Christ our righteousness, uJesu ukulunga kwethu. Jeremiah chapter 23 verse ngelika 5 lo 6 ithi yona uThixo uthi, ziyeza insuku lapho uDavida ngizamvusela ugatsha olulungileyo, inkosi ezabusa ngokuhlakanipha, yenze okulungileyo lokufaneleyo elizweni. Ensukwini zayo uJuda uzasindiswa, lo Israyeli ahlale evikelekile. Ibizo azabizwa ngalo yileli elithi uThixo ukulunga kwethu, the Lord our righteousness, Christ our righteousness. So bathandekayo, nxa sisithi thina Christ paid it all, Jesus paid it all, sithi thina uJesu akulanto ayitshiyela thina ukuthi siyenze. uJesu wahle wasibhadalela konke. Ukulunga okufunwa lizulu yikulunga kwakhe uJesu. So intando efunwa lizulu intando kaJesu. So ko planet Earth izulu liyakwazi ukuthi la offer uJesu onguye oyintando yalo, onguye ofunwa yilizulu, ukuthi nxa sonke ko planet Earth singafihla impilo zethu kuJesu, ekhaya ezulwini siyabe sikhona ngoba siyabe sisentandweni yezulu. Siyabonga. So isihloko esizagcila kiso ngesithi sona Christ our righteousness, uChrist our righteousness, uJesu ukulunga kwethu.
Asibeni lelizwi lomthandazo bathandekayo, babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, osibekezelelayo, osinikeza amathuba ukuze angafo phendukayo. Sisindise babo ingcwele ngelizwi lakho, sihlambulule kuwo konke ukungalungi. Babo ingcwele, siqeqeshe ngalona leli vangeli, sibe ngamalunga ombuso, sitshintshe imvelo, sidilize inyama, nkosothandeka sidale kutshe esiphambanweni. Sizafunda elizwini lakho kwabhala khona umoya ongcwele, sitolikele ilizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Siyabonga bathandekayo. Sizagxila ke encwadini yabaseRoma, incwadi yabaseRoma, one of the book controversial, incwadi abanye abantu abangayifundiyo totally, abanye bafunda amanye ama-chapter, abanye bafunda amanye amavesi, abanye kabafundi total incwadi yabaseRoma ngoba bathi nzima. Ngizafuna ke sithathe isikhathi sisencwadini yabaseRoma, sizwe ukuthi yini esiyithola encwadini yabaseRoma, yikuyini uJesu asibhalela khona encwadini yabaseRoma. Incwadi yabaseRoma ke incwadi ebhalwa nguPaul, enye yamadoda ayezinsimbi zevangeli. uPaul kwakuyinsimbi yevangeli. Omunye obhala uthi yena, no man ever lived who was a most earnest, energetic and self-sacrificing disciple of Christ than was Paul. He was one of the world's greatest teachers. He crossed the seas and traveled far and near until a large portion of the world had learned from his lips the story of the cross of Christ. He possessed a burning desire to bring perishing men to a knowledge of the truth through a Savior's love. So bathandekayo, kukhulunywa ngendoda enguPaul, indoda eyayilomvamvithi, ilamandla, indoda eyayilentshukutshu enkulu yokusindiseka kwabanye abantu. Yiyo ke lindoda esifunda ngayo ebhala incwadi yabaseRoma. Ngizafunda amavesi ambalwa ku chapter 1 ayiwo esizabheka kuwo namhlanje. Chapter 1 verse ngelika 1 kusiya kugcina ku 13, sibe sesitolika ukuthi uPaul uthini kithi, uthini ebandleni laseRoma. Uverse 1 uthi na uPaul inceku kaKristu uJesu, owabizelwa ukuba ngumpostoli njalo wahlukaniselwa ivangeli likaNkulunkulu. Verse 2, ivangeli alithembisa ngaphambilini ngabaprofeti bakhe emibhaleni engcwele mayelana lendodana yakhe yona, ukuthi ngokwemvelo yayo yoluntu yayiyinzalo kaDavida. Verse 4, njalo ngomoya obungcwele yabonakaliswa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu ngokuvuka kwabafileyo, uJesu Kristu inkosi yethu. Verse 5, ngaye samukela umusa lobupostoli ukuba sinxuselwe abantu bezizwe bonke ekulaleleni okuza ngokukholwa ngenxa yebizo lakhe. Verse 6, lani futhi lingabanye babezizwe ababizelwe ukuba babe ngabakaJesu Kristu. Verse 7, kubo bonke abaseRoma bathandwa nguNkulunkulu njalo ababizelwe ukuba ngabangcwele bakhe, umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini uJesu Kristu kakube kini. Verse 8, kuqala ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu, ngilibongela lani ngoba ukukholwa kwenu kubikwa umhlaba wonke. uNkulunkulu engimkhonza ngenhliziyo yami yonke ngokuchumayela ivangeli lendodana yakhe, ungufakazi wami ekuthini ngilikhumbula kokuphela. Verse 10, emikhulekweni yami izikhathi zonke njalo ngiyalikhulekela khathesi ukuthi sengathi ekugcineni ngentando kaNkulunkulu ngivulelwe indlela yokuza kini. Verse 11, ngiyafisa ukulibona ukuze ngilinike isipho somoya sokuliqinisa, okuyikuthi ngokufananayo lina lami siqiniswe lukholo lomunye wethu. Verse 13, kangifuni ukuba
lingaze lazi bazalwane ukuthi sengaceba kaningi ukuba ngize kini, kodwa ngisehluleka ukwenza njalo kuze kube khathesi, ukuze ngibe lesivuno phakathi kwenu njengalokhu engakwenza kwabanye abezizwe. Inkosi kayibusise ukufunda kwelizwi layo. So sizabheka uchapter 1 verse 1 up to verse 13 sizwe ukuthi yini imfihlakalo eyambulwayo lapho. Uchapter 1 verse 13 uPaul esanda kuhlangana loJesu bathandekayo waqala ukuchumayela ngoJesu Kristu, wayeyisitsha sevangeli. So yikho ngivezile siqala ngathi nxa kulamadoda nxa kulendoda eyayinsimbi yevangeli kwakunguPaul esanda kuhlangana loJesu, wahle waqala ukuchumayela ngoJesu. Ngamanye amazwi uJesu efika lapha emhlabeni wafika ukuze sibe lodaba lokuchumayela okulivangeli elinguye uJesu. uJesu wafika emhlabeni ukuze kube levangeli lokuchumayela emhlabeni. So uJesu nguye ivangeli emhlabeni. So nxa sikhuluma ngevangeli emhlabeni ko planet Earth, sikhuluma ngoJesu, nguye oludaba emhlabeni, nguye oyimbali yomhlaba, nguye umhlaba owasekelwa kuye. So nxa ngisithi mina uJesu siphila ngenxa yomhlatshelo wakhe, ngitsho ukuthi nguye umhlaba owasekelwa kuye, nguye oyikuchumayela nxa kulendaba elithemba indaba kaJesu. So uPaul uNkulunkulu wamkhetha ukuba achumayele ivangeli emhlabeni, achumayele uJesu emhlabeni. Ake sibheke uchapter 1 incwadi kaRomans. Ngifuna unanzelela ukuthi uPaul uziveza kanjani kulincwadi yakhe. uPaul inceku kaKristu Jesu. uPaul inceku kaKristu Jesu. So igama lesiGriki elisetshenziswe endaweni yelithi inceku ngelithi isigqila. uPaul isigqila senkosi uJesu sikaKristu Jesu, owabizelwa ukuba ngumpostoli njalo wahlukaniselwa ivangeli likaNkulunkulu. So Paul was the theologian of the New Testament. Phose ingxenye yonke yeTestament elitsha bathandekayo yabhalwa nguPaul. Ngakho ke singalahlekelwa imbhalo kaPaul. Nxa singayekela ukufunda umbhalo kaPaul njengamaKristu, singabe silahlekelwe kakhulu bathandekayo. So incwadi zikaPaul phose half yeNew Testament zincwadi ezabhalwa nguPaul. Kubalulekile ukuthi sizivakatshele, sifunde kuzo, kunengi uNkulunkulu asivezela khona. Kukhona enye into ethathekisayo kakhulu mayelana lencwadi kaRomans bathandekayo. Phakathi kwencwadi ezabhalwa nguPaul zonke, kungaba zincwadi ezaziqondiswe emabandleni kumbe zincwadi ezaziqondiswe kuma-individual, le yiyo yodwa incwadi uPaul ayibhalela ibandla elingavulwanga nguye. uPaul nxa ibhalela incwadi ibandla laseRoma, ubhalela ibandla ayengalivulanga. Nxa futhi ngabantu ayengakaze ababone, ayengakaze afike kubo. So uPaul ubhalela ibandla elalingasungulanga nguye. Ngamanye amazwi bathandekayo, nxa uPaul ebhalela ibandla laseKorinte, ebhalela ibandla lase-Efesu, ama-individual letters, oTitus laboTimothy laboFilimoni, ngabantu wayeseke wachumayela kubo, wababona mathupha. Abanye bakhona, abaningi bakhona ngabantu ababephendulwe nguPaul, ngabantu uPaul wayezichumayezele bona, washiya kule church kuleyo ndawo. So nxa ebhalela labo bantu, wayebhalela abantu ayeke wababona, wachumayela kibo. Kodwa kwabaseRoma wayebhalela abantu wayengakaze afike kubo. Loba nje abanye bakhona bathandeka wayeke wahlangana labo enkambeni yokukholwa, abanye wayeke wababona enkambeni yakhe yokuqala. Zwana uverse 11 kuchapter 1 uthini uPaul lapho? Lapho uPaul usitshela ngenjongo yokubhala lincwadi. Injongo yokuza eRoma. Uthi yena ngiyafisa ukulibona ukuze ngilinikeze isipho somoya sokuliqinisa. Kuverse 13 uPaul uthi yena
kangifuni ukuba lingaze lazi bazalwane ukuthi sengaceba kaningi ukuthi ngize kini, kodwa ngisehluleka ukwenza njalo ukuze kube khathesi, ukuze ngibe lesivuno phakathi kwenu njengalokhu engakwenza kwabanye abezizwe. Ungafunda uRomans chapter 15 uverse 22 lo 23, uPaul uyasitshela uyaveza isizathu esenza wehluleka ukuya eRoma. Ya uverse 22 lo 23 ka chapter 15 uPaul uyaveza isizathu esenza ukuthi avinjwe ukuze aye eRoma. Ya uverse 22 uthena, yikho nje kade ngixakeka ekubeni ngize kini. Verse 23 ka Romans chapter 15 uthena, kodwa khathesi njengoba kungasela ndawo engingasebenza kuyo kulezi zigaba, njalo njengoba bengifisa okweminyaka eminingi ukulibona. Ya uNkulunkulu uthi kuPaul, no Paul, hayi nothi khathesi Paul, ngeke uye eRoma ungakaqedi umsebenzi wokuchumayela eMiddle East. Ngamanye amazwi kusalo umsebenzi kulindawo, ngeke uhambe eRoma, there is still umsebenzi omningi eMiddle East, kaluchumayele Paul. Ngakho ke bathandekayo, uPaul wayevinjela ukuthi kusalo umsebenzi omningi lapho ayekhona ngaleso sikhathi engakafiki eRoma. Kumele ungene indawo zonke ezingakangenwa. Ya uPaul wakumele ukuthi angene indawo zonke ezingakangenwa. Funa uNkulunkulu bathandekayo wayelesizathu esinye ukuze ukuthi incwadi le nxa yibhala eyabaseRoma ayibhale ngolimi olucacileyo, ayibhale ukuze izofika lakithi namhlanje. Funa uPaul ukuba kuthiwa wayeke wafika eRoma mathupha, wayengasoze abhala incwadi. So ukuze uPaul asibhalele incwadi, uNkulunkulu wavuma ukuthi uPaul adelay ukuya eRoma mathupha, aqala ahambise izincwadi khona. Incwadi eyinye yiyo esiyifundayo namhlanje iyabaseRoma. Ya so uRomans bathandekayo livangeli elicace kuwo wonke amavangeli. uMartin Luther wayeqondile nxa esithi leli vangeli elicace bha ukudlula wonke. So uPaul isizathu sakhe sokubhala lincwadi njengoba ekuvezile kuverse 11 bathandekayo, kuyikubanikeza isipho somoya sokubaqinisa. Uyabona phela amaKristu aseRoma bathandekayo, they were facing persecution, babezingelwa ngenxa yokukholwa kwabo. So uPaul uthi umthwalo wami omkhulu yikuthi lina liphakanyiswe kuJesu Kristu. Indlela engcono kaNkulunkulu engcono bathandekayo ukuthi baphakanyiswe kwakuyikuthi ababhalele incwadi, abatshele ukuthi uyachiseka ngabo, uyabakhulekela babambelele kukholweni. So uPaul uthena ukuthi ngize kini isizathu ukuthi ngifuna ukulinikeza isipho somoya sokuthi ngiliqinise. So incwadi yaRomans bathandekayo kusho ukuthi nxa sifunda sithola ukuqiniseka kwethu phakathi kwenhlupho esihlangana lazo emhlabeni, phakathi kwakho konke ukugabha intokozo yethu. Encwadini yabaseRoma sithola ukududuzeka, sithola ukuqina lokukhuthazwa esikutholayo, sithola ukuphakanyiswa kuKristu Jesu. So ukuze lathi bathandekayo siphakanyiswe kuJesu Kristu kumele siyifunde lincwadi, sizagcila kuyo kabanzi, sizakuba lezifundo eziningi kakhulu kuleli qiniso elimangalisayo. Sizajula step by step, sizabona ukuthi kahle kahle uPaul usitshela ngecebo losindiso, ithemba likaplanet Earth. Indikimba yendaba kulo leli bhuku bathandekayo ivezwa kobala kuchapter 1 verse 15 lo 16 lo 17 esiza kuyibheka kusasa. Yiwo amavesi esizagcila kuwo kusifundo sethu esilandelayo. So uPaul sebatshelile abaseRoma ukuthi yena ufisa ukufika eRoma abanikeza isipho sikamoya sokubaqinisa, ufisa ukubahlalisa elizwini likaNkulunkulu ukuthi lanxa bezingelwa behlukunyezwa abanye babo bebulawa bangayekeli ivangeli, bakwakwatele babambelele badzire ekukholweni.
babusisiwe bathandekayo bathi bona lanxa behlukumezeka befelwa bazire ekukholweni bakwakwatele babambelele ekukholweni uJesu azafike. Nxa sivala bathandekayo isifundo sethu bathandekayo, babusisiwe labo abatshisekela ukuthi abanye abantu basindiseke. Babusisiwe abatshisekela ukusindiseka kwabanye abantu. uPawuli ngenxa yenkambo yakhe yokuhlangana loJesu emgwaqweni waseDamaseko watshisekela ukusindiseka kwabanye abantu. Lawe mfowethu, dadewethu, mama, baba, gogo, khulu, ungakwenza khona lokhu okwakusenziwa nguPawuli, ukukhulekela abazalwane, ukuqinisa abazalwane, ukukhuthaza abazalwane. Ungakwenza khona lokhu, kodwa kuphela nxa ungaba lenkambo yokuhlangana loJesu. Nxa ungaba lenkambo yokuhlangana loJesu. Phela uPaul wahlangana loJesu emgwaqweni waseDamascus. Kusukela lapho impilo kaPaul kayizange isafana. Kusukela lapho inhliziyo kaPaul yatshintsha. Yena lawana uPaul wayesaziwa ngokuzingela abantu ebafaka entolongweni, sithole sebakhulekela ebaqinisa ukuthi bagcile evangelini. Lawe ungakwenza khona lokho, kuphela ungaba lenkambo yokuhlangana loJesu. Woba lenkambo yakho, woba leyakho iDamascus Road, utshaywe ngumbane wezulu, ngeke usalufana bathandekayo. Uzophathisa udaba njengoPaul. Bathandekayo, ngikunxusela esiphambanweni, ngikunxusela kuwakho umgwaqo waseDamascus, ngikunxusela kuyakho iDamascus Road, lapho uzahlangana khona loJesu akushaye ngombani, uwele phansi, ukhithike inkwethu emehlweni, uvuke ungasafani, uvuke uphathisa udaba lokutshumayela ebantwini. Ngiyakunxusa esiphambanweni mhlobo wami othandekayo. Nxa siqala si-introduce incwadi kaRomans, ngifisa ukuthi sisondele esiphambanweni, uNkulunkulu asisindise sibe ngabantu abaphathisa udaba lokutshumayela emhlabeni, abantu abatshisekela ukusindiseka kwabanye abantu. Kasibe nelizwi lomthandazo nxa sivala. Baba oyingcwele, siyabonga umusa lothando lwakho olumangalisayo. Sicela Nkosi othandekayo usisindise. Nanti ilizwi lakho esilithola encwadini yabaseRoma. Sicela Nkosi othandekayo sitolikele ilizwi lakho, sikuhlalise khona lokho enhlizweni ngomoya wakho oyingcwele. Baba oyingcwele, sicela ukubana nxa siza kuqhubeka sifunda usiphathise, vula ingqondo zethu, sinikeze zakomoya, sikuzwisise wena Nkosi wedwa. Ngenxa elihle igama lomfelo wethu uJesu siyakhuleka. Amen.